Meg, it's Orson Welles. Upravo sam izašla iz projekcione sale, što je u stvari moja spavaća soba. Pogledala sam jedan film koji je toliko bio za bioskop, ali nažalost nije nikada ugledao mrak bioskopske sale. U pitanju je Mank, novi film Davida Finchera, i ja bih rekla da je ovo prvi film Davida Finchera posle The Social Network, koji je znači od 2010. koji se meni dopao, koji mi je bio prijatan za gledanje. Ovo je, meni je prolazilo kroz glavu sve vreme, zapravo Fincherova Lincoln. Ovo nije film u kome, kao što u pomenutom Lincolnu, neki ljudi nešto smatraju u nekim mračnim sobama, a vi u stvari ne možete baš tačno da shvatite što je to, nego zapravo vi vrlo dobro, ako znate malo priču o tom vremenu, možete da uđete u to, čak i bez nekog preteranog predznanja. Glavni lik je scenarista Herman Mankiewicz, koga tumači Gary Oldman. Ovo je i film o Mankovom životu i njegovom usponu i situacijama koje ima u Hollywoodu. Kako su Mank i Wells uspeli da snime i emituju delo koje je na neki način biografija Williama Randolpha Hearsta, koji je tadašnji Rupert Murdoch. On je tada još uvek bio živ i bio je dosta nezgodan, tako da nije to išlo tako lako. Zatim, kako je Mank uspeo da toliko opčini Louisa B. Mayera, da ga vređa pred svima, a da ga ovaj ne odbije i ne otpusti, i kako je na kraju krajeva Mank, naš glavni junak, živeo tolike godine, a da je bio stalno toliko pijan. Ono što je zanimljivo reći vezano za Građanina Kane je da je on, iako je na svim tim listama pri vrhu, dobio samo jednog Oscara, i to upravo za scenario. Film na lep način kombinuje politiku i kulturu, upoznaje gledaoce sa jednim periodom američke politike kome se manje zna, a dosta je uporediv sa današnjim momentom. Kao što rekoh, bio je rođen za bioskope, gledamo ga na Netflixu i evo, uz ovu preporuku ide i preporuka: isključite telefon, ugasite sva svetla, nemojte, molim vas, da gledate Mank tako što ćete da čitate nešto paralelno ili da vam zvone telefoni, jer ovo jeste film za mrak bioskopske sale, govori o Hollywoodu i osjećate se kao da ste u Hollywoodu. 30. film je crno-beli, to je ono što nisam rekla, ali ste videli sada kroz trailere. Kao lik, Mank je sušta suprotnost Marku Zuckerbergu, o kome je Fincher snimio film pre 10 godina. On je nesebični, ekstravertni genijalac, a neki su govorili da je Mank bio i najduhovitiji čovjek u Hollywoodu i da ga je zato Louis B. Mayer tako dugo i dobro trpeo. On je bio zainteresovan za socijalnu pravdu i to da bude na pravoj strani istorije. Tu već bi krenuli spoileri ako bih krenula da vam objašnjavam. I ako je u The Social Network Fincher od Zuckerberga pravio heroja, ovde se sve to resetuje i možda se sprema upravo za onu priču, mislim da smo govorili kada sam u emisiji o Chicago 7, za priču o nastavku The Social Network. Sorkin je spremio scenariju, sad se samo čeka da Fincher ima slobodno vreme. Gary Oldman nikad nije bio glumac za kojim sam ja sekla vene, i to takođe moram da kažem, pa čak ni kao Churchill, film za koji je dobio Oscar. Ja sam, mislim, u drugom Agent Pop govorila o filmu Churchill. Međutim, ovde je našao lik, konačno, u kome njegova preteranost može da zasija i da bude upotrebljena na najbolji mogući način. To je naravno zasluga reditelja i ne mogu da kažem da me na momente nije podsjetio na njegovu najomiljeniju rolu, a to je Drexel iz True Romance. Očigledno je i Tony Scott znao kako da izađe na kraj sa Garyem Oldmanom, koji je vrlo partikularan glumac. Par reči o scenaristi, to je ono što sam vam ostala kao šlag na tortu. To je Jack Fincher. Jack Fincher je pokojni otac Davida Finchera, on je preminuo 2003. godine, bio je novinar, bio je urednik u Life magazinu, pisao je scenariju ceo svoj život, međutim, nijedan scenariju njegov nikad nije bio ekranizovan. Posthumno, evo, toliko godina kasnije, 17, je njegov sin zapravo ekranizovao njegov scenariju. To je onako jedna emotivna pričica. Ako želite da saznate nešto više o Manku i ako želite da saznate nešto više o ovoj temi, ja za vas imam dva predloga. Pošto sam rekla, ovo je porodična priča,
vezano za Davida Finchera i njegovog oca. Ovo je takođe porodična priča i o fantastičnoj familiji Mankiewicz. Oni su bili nemački Jevreji koji su došli u Ameriku, a ako vam je poznato to prezime ne kao ko-scenariste građanina Kejna, to prezime vam je poznato po Josefu Mankiewiczu, koji je režirao i pisao scenarijo i dobio Oskara za obe te stvari filma Sve o Evi. On je bio mlađi brat i na kraju krajeva smatra se da je bio uspešniji brat. Ovo nije film o uspešnijem bratu, nego kao navodno o manje uspešnom, mada po meni je film Građanin Kane naravno bitniji i bolji nego Sve o Evi, ali sve stvar ukusa. Cijela familija Mankiewicz je neverovatno zanimljiva, braća, pa onda njihovi sinovi, pa sada njihovi unuci. To je jedna veoma interesantna vrteška interneta u koju možete da uđete ako ukucate samo njihova prezime i shvatit ćete sa koliko su oni neverovatne stvari povezani od National Public Radio do atentata na Bobija Kennedyja. Neću da vam spoilujem, googlajte. E sad, ako želite još nešto o ovom periodu, pogotovo o Louisu B. Mayeru i o ljudima koji su napravili velike studije u Hollywoodu, onda se sa Netflixa prebacite na HBO, tamo ukucajte Poljaci u Hollywoodu ili Pollywood. To je vrlo dobar poljski dokumentarni film o tome kako su jevrijski emigranti Louis Mayer, braća Warner i Samuel Goldwyn napravili filmsku industriju kakvu znamo. Oni su živeli u današnji, ne znam šta je to, Belorusija, Poljska, u 3 sela, nisu se znali, došli su svi različitim putovima u Ameriku i tamo su napravili sva ta studija i Hollywood, kakav znamo, volimo i želimo da se vratimo u bioskope, da gledamo filmove kao što su Mank. Ajde, dajte nam tu vakcinu, molim vas.